Niklaw na juga sana tahu betul kan na infant school. Na infant school la wala ko asawa na bito sana na bagsauci. Undang becuga asawa do na kabin singetambu. Oro de juga na bi tala. Merala ko juga nongoni buli merle buli talen do na kuru buli do na mendo na madawa. Gor la ko sa juga pangar la ko chung mengo. Oro na may kindergarten chike sang sarangan do don merakali. Sara bimbiu balatan na nomni sa sangan itu mutumu merabuli na lumenda. Ko ako tingugi na infant school la mo gibiti. Pwede men karabira madanga na kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ana sangay men do na infant school may sana. Mer tukun la ko may na may body ke balatan na takoso balatan nga. Ora na maramachi na rasing ni ka may may na non matabu bali na nakalalay o na pambimbi o na kelas 2, kelas 2. Iya, sahabat natin wala ni sasangan itu betul merabul na mana sa nabi buku juga nama tentu na sanga metara na infant school ya meron rabul-buli na. Naka. Oh, okay. Oh, nice kindergarten eh. How many Winston? Winston, the school was it? Yes. Solid, eh? Okay. Untuk program gendo kindergarten na ila ko cuma na nuntu tadi. May lako ni gira na nuntu service. You've taken charge of it. About the village? Let's go to we can get tong maramay ki. Lori nga may nakataliwi na katsi. May katsi may lako na kamakam. Kya? Hindi na po na po tingnan din ni kamakam. Kamakam ba? Babali. Today I'm very thankful that our Prime Minister is coming to our island, and I'm very thankful to him for donating the furniture, that's desks and chairs for our preschool building, which was also erected through his assistance. So thank you very much, our Prime Minister, for what you have done for us.